yang upsia sekali ke parti NPP marsdang ni ngacem kerna angan ne bahai ke election lagi artem dah bila election namo naso mo yaw konsensi penartem rem pusmortem mo nengkong pusmortem war hagawar chemo kai ka result ni daw warem hadin mo dai chem girang ba kinong elam yung ke parti pen perkat kinga haman ka met do thia do demo wo perkat u join lewe u dam lewe hadin katu kanipor ye chem mi girang ba kinong kersan gi maya hadin nete jingmut ki chem u pai ba u bon hadin chem gi pai ba nak len ki chnong ki thau hakatika ski rai gi wang join chakani ka party de yo hi memsla de kamudin mem thit de join no chakani ka party ko em ka sarkar ko em hebor tengah kani ka por ki pai ba wro ki em ni kwa persnyau jepi wa bon ba ki wa keno yo ma nehemia tengkan wa to ma nehemia tengkan join you de wa cha thetu wang ipi ini hakani ka por ki pai ba wro ki em ni hagi last election na warajar khanyau da perchang Congress party utholat tholuti kaman khot yo nehemia uile election poi hni arajar arpole ani arajar arposo mudong da khot biang kinong yalam biang party ngamem lai da koluti klem da khot iki pai ba klem gnong rim yen nei ni mem yenyo de play khamat yonga yen ni de dap terang klem cha thet halor gnong rim yo ke ching lai luti yong ni party dun rusnem non hi yo sanchar yo iki dak ki chen wala kini ke party yo iki dak ki chen resign yang ni ke party ngapa tan teslema pi khot slem ya sar ba sang pliang ngapa tan join slema kiwi las slema yut ngata purchase nei patho bodang hoi ngakar party pi ki pai ba kini ke por ngai yen ya kadang rim wo chakri pai ba wadang terang ketika mesin dang rem gedenya donut mesin yang wo chukri pai ba nei ti dau sia chikni ke party nei bentau chukri pai ba ki pai ba nartiang konsensi ken mau ini nindep kelam namdong ong medi yo emele kamu yang pi nganut wang pi hata somo ya uchong mboy like canvas election tomo ngawang pi kani ka por ki pai ba kam i pertoy kam inam kami kam wan nartiang yo pitip yijimut wan nartiang dep wan nartiang arjoai lera liang som goyau ter hadun rupau konsensi ngayo kani ka konsensi kai pertoy kai kam kai nam kadagam te khut kerpat ya pi ki pai ba yang ka konsensi kan mau yang ni nong yalam yang IWM makmat ngangos bahai si bah ke Kongres bah NPP wa job uniu dap cerang uman deputy chief minister na po rim jantia yong i akut kerpat yikinong kersan Kongres ale ham pen ches ne patode ale ngada dapka artem yo bai ba yo bai nong kersan yong khut kerpat pi ale one kersan lang ya kani ke party hampun skedo hampre mensim one de wakoj mesin ile ukre lang kani ke sarkar kenang wa riu ke jai bru yang i uku ke jakaman ki pai ba kwa ip wi ko ameni nadu ki man bay ki man pa ki kon konro kwa ip kani election MP ko per tam hamman ki nong cha khot kwa pi man ki nong khot ya ki pai ba wo wan tabot wo kerchan ya ka NPP man ki nong khot pelai por khnang khat khande terik wan tab ya ka vote yong pi wan kerchan ya ka candidate ke yong i ka kong amperin leng do ka tap kan thai hadin wa dap join your party chamwa ka kong
Joy kre langi cirup-cirup a Congress Party. Joy kre langi cirup-cirup yo ka kong kawa expert experience kawa start. Em kami kani ka kong. Wo yen hai ta parliament new site ni benta yong pi yong a. Ong ika amardep ujuan yong kong katudi kre langi. Mana job ini mana poi parlimen cisngi daga sari yang penar cisngi daga sari yang kasih mokong ong ketoma tekan. Kod yepi ke pai ba ale kercan ye ka kong amprin kau man ka tak kejung serong ye ka tan ke yang pi ke yang a. Klem da penjong ngeten chuao chong em go wi ke man be kalau dang lai luti go cham go yo kunro. Mana cham go tu kunro uni kunro kamu ni thamalai tekso ogam ni ne manakso ni thamalai ong ni te kong ong yang a uni thamalai dayap ong unang imu mo kani ka kong 2 minit perkhat ko te jubab ko ap chepi ki nong chong yaw ki nong wan yaw pai ba bro ong kani ka kong go start ong ko kam ni ne lada ong dayap u pelai meu imadu ladang adang imu ksi mo traya bado kayap ke im yang tu thamale chong ki ti yang me kanro kau mud ong ipi ki pai ba wi pi wi am ni por kayap ke im yang ke jait bru yang pi yang a chong ki ti wa start yang pi yang a khut lang ipi woro ki pai ba kinong kerchan pra kinong kerchan kongres ale kercan lang yak NPP haka khat kendai terik uthap bot I hedor yang gekot dite kentin ngaku au ai min sim bingane ba nadu ko tus ki artrik opsi ong kular le do thia do demane te kamte hi nyau tli ki meeting jisngi be te karpat ya pi urap chlur jo chu lai luti je khaman karpat pi snya bai yang wat kirang baru snya ba ban yang yo men sen ulai je khaman nyau tli ki meeting jisngi be ne banta psya thoi ga bai ba terus yang bahaya yang lang, dewa kebayang hakakti, hakakot ne, hamzah per, ne bah, sel thoi pila artem, ketiba hakakti ne, tapi ambil yo kubay, tu uang hakakot menang long live NPP ne, hakakot, rakti, siapa rakti, hakakot, long live, kublai shibon, cie jarngo. Kublai Shibun ma da em go santia da wiar santia ki Kublai Shibun ki kentin ki ong pi ko man ke jing penchlol chu bat ki jing emen sim ya kanat yang konsensi bat siau suk ki kentin ki ong uma ama I la madio yo nong mi khmat ikau ni siau lo kampen kan mo yang ai ti jing ruai I ju ruai yung mene wong apa yu changi na em jing ruai wong kamte ke jing tre jong kum keding apa yu changi na siau ka wong ma kamte tamper te siau kemen Shibun ni ki kentin ki ong pi tengah wa I waro la uya kubur langi bat uya pediangi hai ni em win rang ba ude jo manu em le worem ba HM chang pliang jan de jo po chai ni tha nyong I de jo yet bon ni ku de temet yo ta hai ni po I kat tu kan ni jing klam bat kam kadak wo pediang buram yo wo kulam wo pediang I kerpa di lo I ke jing thap kti nei bentai ba HM chang pliang Kublai Pi Baro Rang ba penyai yang ni jelang ai Kublai Pi yang ni kalat ba pila ai nga bangan yeng hakmat jong pi bat kamtam hapdeng kene kayo ka ba itnat kayo ka ba dap bat nga juyo sngo sipang kene kayo hawai jer kabalong ka ba shongshit haki meeting ki ba pair Bad mata singi ngala sakhi shisha kadai ban ngala kwa hir la slem bangan wan bandon rengkat bat pi ban ai Kublai mas ngau halang baila khot subha mata si yanga bangan don rengkat bat pi baro ai Kublai ya pi baro ki paralok ki balai poi hakani jaka bat khamtami ki tu bawan yo bat ki bai shong yo hawan ngong asoban ai Kublai kerpang
Ya isa Preston Tensong balong Deputy Chief Minister but balong o President jongka state jongka party jongi hakajuk kapor ngai kublay imas ngobahalang dhar balong o Deputy Chief Minister balong artat o MLA jongka ni kathan ai kublay ima wailat balong o MLA na joai rekat balong o Working President jongka party jongi ngai kublay kong Santa Mary i MLA ngai kublay ya ima Thombor Siwat balong CEM ai kublay ya phir kat bat ki MDC ba philawan hakane karensan jongi ngai kublay ima Tuto Lamen balong i District President bat kamtam ngai kublay upara jonga unihemaya uba labut la dang kata dang buat yang namar ngalaong iu la slam yang ini rung NPP no uang up sa sipor ngini pet uang up sa sipor ngini pet yo kumno kakala kasaindur bat ka hima sima andrei lese yumar nehmaya ula sungthu ba ka Kongres kampoi shu shano priang sobha nehmaya sa ka party NPP bat kamtam ngai khublei ya baro kiba kit kam haka party hangne bat kentai bat long kami bat rangba ru kumjo bat ya pi baro ki parlok ki bawan kenang ya bentakan ika kam habang iwan bat pensyai ya ka kam ka badon hakmat jongi kata kadai ka MP election ka ban long haka khat khandai tarik ubnai April ngiyeng hangne ban pensan ya ka party bat ban pensyai halor kimat ba ka party kadon ban pensyai khmat jongpi khnang ba ki parlok jongi barok ki badan hangni kin sngotu khamshai shu ya ka rukam trekam jong ka party bat kumjo bapin ai ya ka jingkershan sha i kong amperin lingdo ba in long ita i MP jongi hakane ka election ka banwan parlok be habang ipai siya kani kathan jong pi iyo ya kikam ki baper baka party NPP kalatrei hakine ki sansnem baladap nilaban yo shwa ka hajar khatpra baka ni kathan jong pi nadu nang ne ter shadu shate sha border pilai yo ya ka surok sengkin pilai ya ki shnong ki thau pilai kilong kumno hakidu ki por manswa Andrei nado ka hajar khatpra habala syong syuki bat bala peniat ya ka sorkar da ka party NPP layo ya ki dak kishin jong ka development bat jong ka roy kapar ngisaw kemen bang ngisaw sarong bangin ong bangi day kita ki dekat jong ka party NPP namar kadai ka ne ka party kadai ka party ka basensyar ya ka jela jongi dai namar kada kadau habangi don ki nongyalam kumu mas ke ubahalang ubala yu jengai ya kan ka than jongi ban penkela rong ki surak ki basau bat kumjo ban penkela ya kan ka than jongi kumba kalong menta amdai tang ka constituency jongi ndre ya ka Gentia Hills barok away ngilayo ki development ki baper ki bayu ki nipol pilaban mudur hakine ki sansnem baladai kane ka sorkar bat ka party NPP kalayo ban siang surak lai hajar kilometer haki tain nong kendong bat ka pisa ka balatoj hakasna surak ya benta jongpi kin tain nong kendong kalapoy jan lai hajar klur tengka parlok baik Ampat jiyo ngau kot haki por mensua haki sorkar mensua bangin yo kum kata ka development bahapo sansnem ka sorkar kala ban siang surak lai hajar kilometer tenamar kata kadau ngis ngau bakane ka party kadai ka party jong upai ba udai upai ba ulapan kamti yakini kinong yalam kinong mikmat kibadon hakani ka tanjungi bantrei ya mentah jongki ki pai ba baro ngisau tho abang yoi kat phi kat ne pai ba bala lum hang ne khmat jungi kadai ka sakhi ba phi baro
P1 hang ne ban sngap baka kani ka party kalale yamenta upat ba. Sakitain nong kendong kamtam lelay ngilayo yaka report achievement report jong ka party kabangi ngisong sarong hadu atata baka ne ka party kala tray borba banwanra yaka umbam umdi ban yaka laj nang tapilayo ide yaki madan yelekai kum ka stadium kabadang supli dang sian hang ne ngatarai kadai ka stadium kaba itanatam haka jelajongi baladam dai daka vision daka jing yo i jingai jongki nongelam jongpi lese ngimrat da yo i yaka stadium kum kane lese ladaki don ki nongelam ki bomla banyu i jingai kin shu muddur ban sushna tangga badan sushna tangga galeri labiang andrei kane ka stadium kaba don hang ne jongpi kadai ka sakhi kaban yatho pajba bat kaban kren briu haka pertai brokowei baki ne kinong yalam kiba don haka nek party ki trei khoi nado mesim ban wanra yaka development meta jongpi parlawe haki sansnem kiba lalet ngakwa ban pensyai hapi namar badan ki seng kiba per ki party kiba lawan ban pertah Ahmad Jongpi syuak election yaki kam kiba lese ki keno bangim syumle andrai ngakwa ban pensyai Ahmad Jongpi baka ne ka party haka jingalam jong Konrad Sangma haka jingalam jong ba Preston Tensong bat haka jingalam jong ma skeu balang dhar kila trei borba kamtame ban yada yaka jelan jongi na ka jingwan jong ka CAA Hawar hajar khat nyaw khat pra ngilaju yo sngaw wer ya kata kale makan wan ka CAB ar hajar khat kendai ngakan mau habang iyeng banwan hakmat kirinsan pajba hapor kan bas yang menta uma Vincent pala ngilayeng banong bangi persya ya ka CAB handrai nganya thu ya pi parlok be kadai ka NPP daka jinget tray rengkat bat ka sorkar jong umudi kilala ban penkongo ya ka sorkar kemi hadali ban ong bakan ne ka jela jongi kadai ka jela kabadon kirit paj dei namar kadau ngidon kam ban yada yakine kirit paj jongi ban ngimdei ban sya bakan wan ka CAA bat dei kumta habang yoi yakine kibenai baladep kasorkar kami kalapan bena baka CAA kanwan hakari brokaway light no yaka jela mekalaya ngide banai kajing tapkti ka party NPP bakala tray shitom banyada yangi yapi yaka jai penriu jongi na kum katakaan ka bakikot ka CAA amdai tang kata parlok be ngakwa ban pensyai man jongpi hakane kapor badai hakan jingalam jong Konrad Sangma hat jingalam jong ba Preston Tensong bat hakan jingalam jong mas ngobhalang bangilala ban soy yaka resolution kabangin dawa yaka ILP naka sorkar kami bat kata ka resolution kala poi sa Delhi ngikwa balada ngiyo ban pa ya ikong amparin imbalong banlong MP naka party jongi inbuddin yakini kikam kibadang sakut ha Delhi parlok be amdai kiwai ki party kibawan banong bangi jaj benriu kibala ban le yakane kakam andrai ka party NPP ka yu jaj benriu namar kata kala yada yu jaj benriu jongi naka CAA kan yadaru nakiwei ki kenjaan kiban persya ya ka jinglong beriu jongi hangne but ya ka kam ILP ru kadai ka party NPP kan sa buddin onda ladep ya kane ka election parlok be amdai tangkata ngisau kemen bat ngisau sarang bakidon kini kiriu rang ba arngut hangne kilong kita kirishot jong ka jaj beriu jongi nabar kidai kine kibaong happy bat hanga bakiong nginum sya dalai ka sorkar India bahkan wanra yaka UCC
Uniform Civil Code nginum siya dalilay. Hot kiong kumno kiway ki party kiong ka NPP kalahite lokbat ka BJP kato ka BJP kan sale kan bamon ka party NPP kan yeng shwa ya benda jong pi ya benda jong parlok beit kan yada ya ka hok jong pi kan yada ya ka hok jong namar kata nginum siya dalilay. Baka UCC kan wan hakane ka jela jong i parlok beit wat num sung thu bakla. Ngakwa de ban pensyai sa sikintin. Baka ne ka jela jong i kadai ka jela bala declare kum ka 6 schedule. Ka kernet ka bang riu. Hapo ka kernet ka bang riu ka constitution jong ka ri jong i kala ay ka bor bangin la bangin don ka jingsen syar dalade yalade kata kamut bakin don ki district council ki day lang ba ki district council ki bangidon ki yada ya ulo musyab jongi ki yada ka hok jongi ba ki yada ka riti dustur jongi parlok beit den nomor kadang-kadang ngidon kam ban penklan ya ki district council ki badon ka jela jongi bad ya kata kadai tang ka parti NPP kabala kular yu pajba kadai ka parti NPP ka balakular yung paiba badal leilero nginum siya yaki way ban tuklar yaki kam hapo disi council badai hangta bandala dep kine ki election hadin andala late ka MP jongi sa Delhi ngin sadang ra ban ai ban wanra ban penklan susu daki amendment hapo ka 6 schedule kata kamot banangay bor su yaki disi council kibadon hapo jela jongi parlok bein kakam kabakhado kabarangak sloban bu Ahmad Jongpi kadai ba anda pila penjob di madam amperin kakam kabaidei ban le kadai ban budin ya kaktin kasi hangtai Delhi hapo kakernet kabapra kikot kisla jongi baro kila abdon lupa Delhi ngidon kamban budin ban itu no ya kaktin kasi mata jongi kenang ba kaktin kasi kan long kaktin kabala itu hapo parlimen kan long kaktin kabala itu hapo dorbar tauan bat kumjo hakiwe ki Jakarta bit babneng ngaong tangkat ni ngabo ka jingkeli hakmat ka kongres parti menta ayu kadon bahkan ong halor kini kimat kibangang ngala keren parlok beit ngala ban ong tangkawe bah ka jing elam jo ma Vincent pala ka kongres parti kalalong kum kato ka jahat ka ban sangop no hapo parlok beit kibriu kibadon hakata ka jahat ngakerpat bakin ya kenti no sabar yo ki ngam jelop lang baro bat ka jahat hangta kadau kalong bahkan ne ke parti kongres kadai ke parti ke basu garanti bet kiong ngi garanti bangin le kata ngi garanti bangin ay kata ngi garanti bangin sale sakata kamdei ke yo kahat kamdei ke dukan balaban ay garanti dai num dai perlok bet dai num dai anda pilih titar na dukan kiong kane kamar kababaha ni ay garanti pi sistem bakam lele kane kamar lada ka kongres kaya da ka garanti kata kamud kadang don jing artatin ya kamar kabakidi dainam dai tenamar kata ngaong ya pi kisuloy kibadon bat ka kongres baro kila sarang sobahabe jonga wan numbut cuy ka kongres kikuli kibadon hakita kisuloy ru kila sarang lut kamdan jing mentoy bangin but ka parti kongres kanum cross palat san posit hakari brokowe ngaong lupai pi kane ka parti NPP kadai kaban sadang kiu hakane katain dong mingi jongi parlok beit nakaway ka state sakaway ka state ngindang kiu lembah kabor kabapi pin ay hangi parlok beit swabangan syong ngakwaban ong tang sikintin kadon sakaway ka party kauta ka party ka boong kadai ka party bait jaj benreu dai tang maka kiong kadai ka bait jaj benreu ngi baro bom dai bait jaj benreu Andre ngangan ong epi parlok beit
Kini kibong jai benriu Kim Don kalong tang kabatli sudah hakakti jongki kiong ngikular bangin le kata ngin sale kata ai bor yang ngin sale anda pila ai bor parlok bi jonga ngi hang ne ngila don lupa hakabor bat ngi don ka hok bangin on ngin le bat ngi dale ngi pen i kakam dai nam dai parlok bi ngi dapen i kakam habang ngong ngin siang rong ya kan surak ngi dapen i ba ngap ya kanong rem kapadai kanong rem kapayeng tetang da ini kenten ngai kublai pi baro sa sisen kublai sibon si hajar ngo pi baro Da kejak penwit news lab tengah tarai memka meriwit ni jan cipang darang hiu. Da kublai sibun sar ya ki kentin jong pi daman ki kentin ko jing penci cucu yi ya ki kam ki wakan ka parti NPP ka sarkar po ka jingelam ka NPP da leki but sagi ko dang to leki la daman ka jing chi ko biang tam na kamanta yung iwaro. Kublai sibon yung kikintin yung pisar hanggang kapor. Dekat tuyo ni yung kajingklam na bahal. Lada senge la bodaw timpor gimo. Senge wa. Mabrik makajak. Albat. No. Tajan per jan ni bah malum malah lu slap. Tajan upten baik ya ka. Program kyong dahil ni po siyaw kumeni sibon wa kawin na ki MLA kantay yung kanikadong kacnat katahan ko maya kyong kakong Mary kakong Santa Mary Shila na taray kawin na ki manbay ko nong kong tam na kanikatahan jantia kyong ko the job ya ka ko the yoman MLA tas siyaw kumeni sibon lang ko kanikapor pidang sawa ya kala bat kawa ya ila waro jan kam kadak kawa kemen langi wo yo ya kawini ki manbay uman ka kanong mi kamat ba hai ha padi ni por de ya ka jing thap ti jan hanari re ichapo la na wi ka jing thap ti ne bentai kong ora pelai ka por tasnya wa Chairman, mapalay ka nga program o block president yung ka nangkong nartiang. Ekublea yaw deputy chief minister Sir Preston Johnson. Ekublea la yaw deputy chief minister Sowi yaw umas yaw bahalang dhar. Ekublea yaw puyu wailat. Manu MLA manu state working president la yung kaniga jaintia. The Ekublea
ya UCM uma Tombor Shuat ekoblele ya kini ki MDC wa emlang nega sngi wa wan na po jaintia vorok gawi ka east baka west ekoblele wa hatch nong yang ka white jer wa kivit ki hatch nong wa wan kalen ka jaintia hills ekoblele ya kini ki wa em chaden yong hani drong stage ta ekoblele karpang ye pi ki wa payayangan ni ka slap hancingnya bica slap le boleh ci boni jingi wan bica kan ni ka meeting na benta kan ni ka MP election hane ka te chuau klama kwa ong MP daliang yong ka East Chandiai Hills District daliang yong ka San Sutunga Saipung constituency wada emu new MDC yong Uma arbor hima darne napo ar punyaw Saipung constituency dawan sngok tilangu wa kanega party NPP yong ya kana ipi kajek chpang yong uma arbor hima manu UMDC la khatsan snem katte wa mjuremu menule hey porwa man ka election yong ala jo khud hi tang wa miuker wa DM kiwi wa mayai ta ong winga hamsio perkong wa hagani por miu lai to DM kiwi candidate wa DM da kular chwa ta kwa updiang buram ya uniu wiu MDC uma arbor hima darne wa lang uhaini katte updiang wanu chaga ni ka party yang ka NPP ngakwa uma arbor hima skya bhau yen namenta yo kini ki perlok mayang iutimit uni to uma arbor hima darne katte kwa khud ya Sir Preston Tensong Deputy Chief Minister Manu State President yang ke NPP upenden yung ka muffler ya uma arbor hima ta khudola ya uma Violet Miki Shala wawe ka buke diang buram ya unu MDC yang kate yo pak sanyo ganega form to atte to do yitho bi Dari tahu waga parti NPP, te yo ye krek lang mesti melalui halang wag parti NPP. Kubleci pon madarne wa MP ki mensen wa krek lang. Wada yo baju kanega parti NPP yong wada krek citom go na mentaga Saipung constituency borok gawi. Nete daw ang ngala kong kwa join haga niga party wa da krek lang bon ki kam ki jam wada le bhago mesti melalui le daw le bha cho go. Hoble chi bon sia bha bai bai yang chok ti We welcome you madarne. Hoble chi bon kwa ong pi ni por wa klam khajik na liang pi hadini tani ngau peten ke jing klam yonga. Sia bha madarne wanang ni. Kublai Cibun, Madam Santa Mary, kublai yaki chairman upelai kaning meeting, kamtam ki wahe ki yong nado Deputy Chief Minister Sir Preston Tensong, Sir Sngyaw Bhalang Dhar, kamjo le ki male Sir Violet Shalla, CEM ki Perlok MDC, wa ki witawan ki nongkre yong kaning party NPP. Hejing sekian nga empoi perkado upoi biang cakanika parti NPP nga hejing sekian manau NPP hi Henry na ini wadep na daw nakana kong Santa Mary tentu wam puyeu kercan ia ka parti kandidat heba dang mi uma chitlang pale dang kwa au kercan yung ma chitlang pale ta uyele una ka parti UDP
tam yok sa klamik na ka parti le kerchan cu nei ba cerita jo ya kerchan jo ya haga suk haga duk cirup bain puye o tai nei tai dau da tipo ubrum poi de ucewan handrai kam ka te kam sim perlok hap penyu tam yok sa klam kerchan ta kerchan o ta ngas ngau ngu acibun han la daban orang tele umas ngau balang dhar le phone nga ya chami kamjo le ka kong Santa Mary le mpo perkat o khut la ne u pdiang ngau ba nga lor wada percha ka de ka mensim ku mandrang ba khut ko nga ta pdiang biang nga ne parti ta khup lai cibun ta kamjo le ki perlok ki waju ya em cirup ki le pencelur ki nga ong ki nga kamtau macit le da sia uca NPP ta da jo pencelur ki nga la da ong ukre nei benta ki pai ba hap thu I kaluti ko im hagani ka por la da pai ka parti bun ko tangwa ki wa ye ukra kam to du ka NPP don hi nei benta ki pai ba mong du ha ka MDC HMLA la ne HMP la jo hi ta nei tai da penman biang ko nga u dong chaganika parti tengah myo deu klam sibun kentin to ya kejing bekla yang nga hai por MLA to compensate ka hak ni ka MP ta ukra sitoma ta nga ngai le pai ba le u ukra sitom la ne u penjob yang ya ka ni ka parti NPP kenang wa yo pai ka kandidat ko wa emsla la ne yo pai ka member ko yeu klam we site nei bentai yong I ha parliament de woman ruling mto we site de woman opposition ta kuplai cibun biang sai sin tengah kuplai biang ye ke we yong I yeu kho pertut waro ta kamta mi phi pai ba do ini don hi kentin arkentin kuplai cibun tau peten biang ka jing klam yonga hamsyo per ta hini por kam kane ka nongkong nartiang constituency ka oi khoble puwi yong kane ka constituency yong ka nartiang wa em lang hini wa em kiwalai yaw kiwa chong dukan waro em lang hini ki manbe ki manpa ki samla e khoble pi kolum lang te kwa open skyo pi hai ni wa ka party NPP I katte mo ongi ni dep ki wa he la ongi mju em ka man ka MP election kam ni tang I di mumban sede wa I hap lai turi keleng I ki MLA voro yong ka NPP the kret chutam bhai nak bentau penjob I ka Dr. Amporin Lindo tengah ini por kwa ong ipi kam gani ka party NPP umyo pi kam gani ka party NPP wa kre lang wiki pajba ki MLA yong ile chat I kre gi wa mayo pi kamu masyo bahalang dhar manu deputy CM manu lew MLA yong pi dayo paj pi ki jingwan rao ki roy ka par kani ka constituency nartiang nga marpo chini jo wana chini mana ka por hi haitu por wa wai ka to studium do nga de mto di ka nartiang kanine da yo phalla da kala woro ki surok ki luti ki sengken da bhalut tanga oi pi hini yo MLA mo kam gini ki leader yung ikam gini ngayo na ay de bon ki wo kanoi I tangwa ka party NPP kini leader yung ini miyo leader kay ni kanay pi yo pi ha ka party yung kene he gi
Mami kene hegi. Usau konran olma chief minister yang i. Dan ne abad on Rusnem. Ki deputy CM yang iwe am hini arngut. Ne abad ki kata. Ir ami kene i. Oh cibet nrubna hier ruwi. Cibet sanna hier ruwi man chief minister. Kajing man yang kita was scam. Karena ke parti yang i NPP le tak was scam ha. Idang mani kata hapok government Rusnem. Keleng ki development, keleng ki roy ki par, wada legi, ha konsensi yang ngalak hanai pi, dang pun ki kam wadau legi, dau yo pi, miu betai pi to em ga model code of conduct, tangwa ki kam wo bha wo miet, dang pun cucu wa legi, nei te dau ki parlok wa maya yang i, ham ngau ki jing pencoy yang ki wiki party, yo baj ki wiki party. Klam ki sepang gani ke parti yang i ke sarkar ke walek ko kam ni kam te bon jaj pha tang wa khanai pi kam gani ke sarkar ha jingim yang ngade amar ta so paus nem ngam jiyo sarkar kam gani ke sarkar khanai pi ni te dau sngom ha phiam cha pan bet yo baj ke wi ke parti kam tam ya ke VPP le da bon ke jing klam go sepang yang gani ke sarkar nga ka to ko skiu am hapo ala amla rem khanai pi ka madam amperin ka nang klam go hiti por em uparta hau pra na kam tu mamaya jaj benru hawa maya gi jaj benru to em kamu maya prajan prai kata to em kam ha kam no ongi ka hawa maya jaj benru chi bet tang gi bi he lam ti uburam im juhi kai be upayong i arhoy buram bi he hab buram i kai wo he yong i tas kyau bha pat ba yong i ham cha pan be kani ka jing hi kai yong ka VPP to totally wrong kanai bi yo bat bi ketu ka sngi la ha sning wo jing siao si wada pertagi pra kai tu ma ka jing hi kai jaj menru yo bat bi ka parti yang itu kawo disiplin bah. Yo ipi wa partai NPP kelen gi meeting yang ki. Im nga hadones ki. Ngam juyo. Ki pat ba yang i. Ki wa maya perlok yang i wa mayang i. Ki im ju em partai kam tu udistab gi. Ya ki meeting yang ki wigi parti. Tap siaw bah pile kinong chang. Hagane konstituensi yang ganar tiang. Ya warok ke wi ke Jante Hills. Siaw bha perkhat jingai. Bha kani ka kam yong ka MP election ham perkhat bha wa MK miga. MK bat. Ya krek lang warok ki MDC le krek langgi, wa ki MLA le krek langgi, wat ki MP le krek langgi. Kani mandawan man go vidon ka parti. Among go vidon ka kur. Tikam gi jam la urlong gi man gi borok mandaman mana job ke madam amperin haga soterik dau pon ki isu pada depan sengiau gi tu pada depan sengiau sir HM champleng tu da khanau bi wa pon bagi isu wada wanra gi dau klam gi sepang gi tegi isu borok dan ni te dau kam ke sarkar yang ka state yang iu krek lang waka sarkar perdi. Kamno perkhat pi i yeu yo ki fan duha i em revenue ka Meghalaya semen go. I em kami ka revenue na po the central government. Ni te daw em kam pau perkhat pi na banta ka negi MP election. To ujedi ka madam ampurin. Kam ka MP yang i yo i ki roy ki par ha keleng ke sudong yang ke state yang i warok kawi te tibai u kongres u ma Vincent u Ambrom u MP yang i wada manu u penar bon gi wo yang i ju anggi hap lei ka pra penar se tanga khanai pi o kamu u kertong yang ke kongres kate betit emu hak po opposition ngala khanai pi khatsan snem karchani o tangwa kam nu le hapaj kate betit hawa
kanu ke parti ulai cekamat. Kanu ke parti WM haga bor ke central government kata betit. Ke BJP M ko kata betit ha central government. Yoli tihunus dem la kayu sensar. Dan itu daw iha perkat bahai. Bah ke kongres menacong ke paus dem harut. Ti kam nulai. Nganai kam ke MLA leni kam ke nong mi khamat. Nganai nam kwau gau chong charot kanai bi. Maya isa hap chong iha embori. Yo yu kre kipat ba yu jupap i kipat ba yo kam no yu jupap. Hawa jet ki ngang nong mi khamat tok yu sensar. Yu pat ki roi ke par ye kipat ba yong i kanai bi. Nei tai daw pile ham cha ban bet. Ya kan ni ke jing ya lam yong ke VPP jing ya lam yong ke kongres. Bah kini ki argot ki kertong nyempo ki chinu kanai bi. Kalau ki kelam ki pencoy ki kelen ka media kamtam ke VPP social media kelen ke jing pencoy yong ka. Tang borok kini man ki inu kam le. Kani ke parti NPP daw lai go chkamat. Kata betidak M go hapok ke North East dabun ki MLA ki MP yong i le. Daw job ki. Dan itu daw MK mo wan rai ka kani ke parti uman ko ke national borok ko wi. Dan itu daw kwa ukerpat ipi wi po wi hini nga ka manbe ka wi ka MLA manbe na po na Janja Hills kerpat ipi wi po wi hini utong chong yong ka nartiang constituency wa ka Janja borok ka wi ki manbe ki manpa ki samla skiao bha kersan ya kane ka parti NPP yong i ka kertong yong i ka Dr. Empurin Lengdo. Tentu kamu MDC wala panisok cakap parti kubulay sibon mai ki kentin ki yong pi. Dahil ni por usnyaw ni sawin MHI hay ni emi arngut ki MLA na kakor sila. To wi wadang kandro bahaw ma wailat wada jo ya embay wa iha ki por waro. Kasnyaw komen wo wala palay ya ka por. Wo pen chet pen saay lang la niw emen sin. Haga ni ka por. Takwa yo wo usnyaw bahawan cakamat wi ci kentin ar kentin. Hai upat ba yang ke konsumsi bat iwaro hi ini. Chairman, wapelaya kenika election campaign ke yang ini kesengi, waman le presiden yang ke wanat yang blok. Ekublayo ya ki deputy chief minister waro arngut gwi amlang negani kerensan. We woman state president yang ke parti yang i, but we won woman local MLA yang pi woman national general secretary yang ke parti yang i. Aku belayo ya ke piu Santa Mary Shilla woman ke MLA na ke Sutengah Saipung constituency. Aku belayo yang ma Tombor Siwat woman CM yang ke JHA DC rengkat ki MDC yang o ki wabon ki wong kwa de ukut pertuj ulai uchim yai por. Aku belayo yang ma Himalaya Shangpliang, woman ex MLA yang ke Mausen Ram, but hejo ipor le, woman spokesperson leni unong 18 yang ke parti yang i pok state. Aku belayo ke lumo ya kinong krekam yang ke parti na kiwawan na ki blok kiwaper, but kam jole na do ke district but na do ke state level. Aku belayo ya ke dorbar chnong wajer. Wada ini mani ya kini election campaign ha kani ke yau wo pena pensniau
ya ki nongrem yong ke parti wa ke kandidat ki yong i. Badi kaddo e kublai kelum lang ay pi ki man pa ki man bay ki khnro ki khlut ki nong wan yaw na ki benta ki wa per na ka wan nar tiang bat kam jo na ki vigi thau yong krilom jain tia yong iwaro. Hai jing skiat ngas nya watang ungya wer bhai nya ka yong im pu em ba. Ngamud rajan katu dayo chwa ga chong nya. Iwa ar ong katu dayo pelum pelang. Leda to ha chnong namo. Leda to konstituensi namo. Neba i kam ginong mi khmat. Yui ledam to ka kam go suk ye i. Leda em hay wani chnong i thau em ar liang. Leni wad ha konstituensi le. Idang mu dikatu de to penjan wat kita ku mem kerchan le rap penjan ga yo wan lang gi yo ye kre lang nei benta ka roi ka par ka development. Henry poi gani election MP. But klem de poi perkhat man gele election MP go per tam. Go per. Go wad pengki klang. Ya ka chnong ka thau. Ya ka konstituensi. Bat kam jo le ya ka state hi waro ko bi. Ngam jo MU election ko chong chit kat kani. Nei ba dang gini gisngi ko dap I wat ha MLA lem rap yo wa chong chit kam ni. Kam tam gini gi jingjia ki wajia gini gi chisngi ars ngi. Ki pen do thia ya nga kau nong mi khmat. Na kani ka thain. Nei ba I tip mit ki bru I kam kate ka jat bru ko burom ya ki man bay ko burom ya ki imlang salang ki burom ya ki khagi man ki burom ya ki lok ki jor henry hakini ki chisngi ars ngi janda yo pilang bagi social media ki jing jia ki wa harukom ki wa MD uburom wat ya ki man bay ki yong ini ngakan mo wat hag election MLA le ne MDC le I aburami para kandidat I burami para nong kerchan hawa kalam mi imjo M gi open bit imjo M gi kabay I gate to ka jing tip mit ko kerpang timit ki brui tang yiwa jia gini chisngi ars ngi ke kandidat ki yong I go man ka man bay Koman ke politician go da jobless so tem kam ke MLA. But kam ke minister haki bentago per. Henry nyau si uyo wa wat ya kaman bail MD burom hakani kapor ko katni. Ha perdi wa klam. Em gu ya kabay em gu penbit. Entok kut dukat ite. Go pen nyau si cho. Wa pun nin gamet. Kawi na ka MDC ki yong igo man bay. Nay tay na sning. Cha kawang mo yung ka. Nga mjo kun mo I kam gi jaj bru. Iwat heri hadokat ni. Tanay tay daw nga apila yong iwaro gu em lang bag ni kayaw. Mper politics emi jing per. Emi jar ka jingay. Emi jar ka nong rem. Tanga kerpado kenmo iba tanda dep ke election MLA kenmo go sencara po state kat ni ya jadi kita ginong mi khmat ki ulai cha Delhi kat ni I ke yasi biang sachi sen du nei benta kani ke election go chi banai ar banai nga pen phla go ngau yo nga wat a chnong yo nga le da mut ba jan da lum da lang gatu ne ngayo pun được yang ngada kre biang gatte ya lai mar ku bi parti tengah ga yu ong okor pa de pi pa yong I ida de bi election MLA la da ngaj lem ngaj pinga la dium suk lem yo suk pinga la ngau man yo MLA so snem pi la de yo suk lem yo suk pi ni ka sarkar le une go so snem la da jab ka congress la da jab ka VPP la da jab ka UDP le ka sarkar NPP sun chari go san snem state ta ile upendo thia iparai ile uyasi uyamai parai tanai te daw nga khut ka bai pi
Nei pam to dang ka sen gun kong I kam ka party wa cha ben cha kan no. Na do I por man chua. Kam tam ma ka snem arajar. Haunir snem arajar ar pauli. Jobi yo usun chari ka sarkar ko senrop ko ado nru nyau tuli party. Kiu ya bam jalang wa I ka jo ka pleng. Chirup ya bami I wa tan nang penyaj I wa bang ho ni dok chrenya pi. Yo rap sngaj pi. Ho ya pi kini ki jhor ko rap plung yo rap yo vitamin pi. Tango mandas nyau si mandakut ka san snem. I memu bami kajak na katai ka pleng. Kabil waro I du kusu ke NPP. Henry ngangaj skemo. Mato I ki wa thok. Mato I ki wa bam sap. Dalai ublay mkerku ya I usun char biang isa san snem hagni sarkar wan to dem to. Melad ublay jan ke parti ko dang usnem arjar khadar. Yele election yo usnem arjar khatli ke election gunung kong arsit jobi. Naga arsit ho arjar khat pra khat kendesit jobi. Hagni ke kenti usnem arjar ar phole lengba ke jing kerchan yang piu paj ba ar paun rusit jobi. Kamu man kat ni ar pau prasit haden ke jing John yong ki ar ngut ki PDF MLA wi na po sora wi na mau kan rew. Bat ngam MR tatino. Ngam MR tatino ha next election ke NPP semen ukur chan ke sarkar NPP pi kan mon yong I paj ba. Imem wan ini yo ben yo kuno yo wan. Ho kamu ya kelam ni ke parti kongres ko parti go miat ko ba tangkam ong kaktin don ka por ya ki ai baro em ka por ki wan gi waro nei ba lada perkhadi duai ni le gap sorka kongres ke parti kongres emi por yong ka jan nyau pa persen nei ni ito inong kerjaan kongres to dem to boy mjan ngate boy kende pa persen tangkat ni mto di ipor ke kongres. Dekut. Ha district council kan ngut kiem di si kongres. Ha state kan ngut kiem le kongres. San ngut. Ha po Delhi ni wadep so pau so. Kama man kat ni kat kam ke report to uhier. Dau uhier cu ge so pau so. Tepenyu wato keni ke parti kongres ipor yang ka dekut. Kama man ke mobile Nokia. Cisen ke sengi waro ya sok mobile Nokia ai. To dem to. Ne ba ile itu ipor to ri ne slem nge bateri. Lada hap na jrong le malalam pia. Henry kan ni imbyang dei du kadite ke bateri le ni ketekat soy. Henry MK mi ke kamera chondur to dem to. MK mi ke internet ne ba ki kon gyong i dalai online school gi. Tem hoi dei du kat ke mobile Nokia. Ke parti kongres le man ngetik kamte hap chenyi da kini ki model themme ki man hay dur yong ke NPP ki em warajaj yu yo bi ke parti NPP bat kiwi ki parti le kam de yo bi kam man gatte kiwi ki parti ke wan ne nga wan ai ni ngam ong to nga khoyo I kam ke parti I to go biang I pon jing dunai yong I Emi ki por piu pun jok ke I wong pipai itu mohoi. Teman de yo sket ye de wo mohoi. Ti yo krum ulai khmat. Rani chedin. Kete to ke krelang. Tang snyau si yo em gu wan he ni. Ki wa klam ye le de gu ngano blai lam pan ma bo. Ngano blai lam pan ma bo ne ba nga mem le pap ne. Snyau si yo. Tani te dau yong I em kam perkhat jangai. Kam tam gani ke parti ko themme. Ko man thik na kau tu new slap ko dep hier ni. Thik na tu new slap la pro dep hier tak na ni. Dua hier ki kelang waro daya ra chuki daya ra setri waro de ki kelang. Man da sange unai nya bang pengat kate kedir ne. Tamane slem tu new slapon. Makau tu bau slap hier citiau. Kamanu mani. Kamu numani keni ke parti laman ke thik ne khanai pi. Lada ne Islam ke I he ni po state. Tip chai won upoi ke state ke yong I. Ngamong ai pi wato jet du kadi I ne ba kamu man ni kamu wan yau pi I la wan ki parti thik nya wan tarwai la de.
Tangom kwa awat to step chibet chwau jet pi wa pidukan isuru wa temine ni de tatabot pi. Neba ulit sala ulit het pi de ni la daw lai pi chpau dukan. To nam to. Chpau dukan ulai pi wong pi boy hai tai yo urap jam dor. Bo yo urap he. Bo yo urap utu mana ong gimana chet takrayu ne. Kut cha ulai pi ni chayau. Tanay tay daw nga le kwa ay pi was nyaw pam to man da wan hai ni abi ay surna ni. Henry penchong kanong rim. Penchong kanong rim kam tam hagdi ka kanti ka candidate ka yong i. Ka candidate ka yong i ka wa man ko da biang ngawro kilyang. So tem kam ka MLA. Kam ka minister dep chakriya ka state. Upaw yong ka so sen ka MLA ar sen ka MP boy na perdi ka he na ni dep tabot pi dep penjob pi o sen ka sngi. Upayu he yong ka ba RG lengdo. Woman MLA home minister yong ka state ka yong i. Upayu he yong ka. Pa ya compare nga ka mo pi hay ni ne ba wan yo compare. Pa yo sitting MP yong i ka mo ngai pin ne la depan job le cha sarkar mem di. Bad boy bon na perdi yong pi tip pi ini wadep odang dep remudu ka payu ka yong nga ka Santa Maria Sela ni wadep MLA. Lalai wani so wi nu candidate uteto yong ka party VPP ho doctorate tang watang MDC pa man ni wadap yale MLA na po umsning nagiprangot kinong yale chewaso deb ne te sa salingot kita ko dang sa to ko thamme yung pem dang first time upsia cha politics compare yung i kamo pi kamayaw compare de yiu pa yali sab ai yali chong ai gi chaitai ya tang da waram tip ki mana po chaitai nei te daw nga api loi pi lang bag ni ran san kamo ni mem wan hi ni ngap kerpada kham tam gi nong kerchan gi yong i umani gi jai jai nei ba i tip mit ki i kam te ki bru kiwa mani gi jai jai ki uburom kaliang wat i gi nong chon gi yong i le i gi te to ko jing tip mit Tadi por ngam kwa dia penjerong iklam yong nga Henry apila sechisin. Watenya isay viwan. Ngaj dahun may dahay hay da ngaj moy de NPP. Tang manda poy kas ngi thabot kita ni lai kem da thligi. Kita ni gulai tho tit le mi. Kita ni gulai khwe le mi. Te nei te daw sab ai tu ngaj yong i. Sab ai te kerchan yong i. Tanay tay daw nga karpada ya pibat apila le iku em lang ni waro. Ladi ki chanrang le du poy ongat ya gabay ku rimbiri abdoy ni da dong ki NPP bo ya tabine. Ladi ki man bay le wong yo man pas nyaw bhaw kerchan gani batan ka sin first time yo candidate da man bay. Ton na pagi da katu da ki charang ba ya tabiga da gani chi sin thap chai ga man bay ne. Katew bo ga jingkerpat ya pi ki wan yaw ni. Ngam kwa au klamri ya ke development ke roy ke par pi wari wa kham tip ha ke pok ni constituency nei ba I waro ya phai kmadi chaka wan nar tiang constituency ke roy ke par nei te daw ngam kwa de au klamri ya kita gi benta Henry Sachisin kamu state working president kerpa dia pi pha e ya I pen klan bori I de wa pha pi de MP ki wa yew ya to kam man po ya Delhi mentu penjob PI ke NPP ke sarkar bo bi di opposition na kam ki MP kamon ya kre langi uthap pi para masi kertong ka jo ka phlo ntin bi ya bi tanai te daw pha de ki to lok khnang wa ka te ka roi ka par ka te ka development le yo lai ka sak ne khnang kham tam hai tai po Delhi ka man kat ni I na po tura kamadam amper agatha ko de job bai MP Raja Sabha Dr. Wan Viroy Karluki lengut yong I uyeng gi po parliament mto da he ka te ka sur yong ki kham tam gi kinthai tharap khlan gi khrew ngayo det he ka sur yong I po assembly po parliament he tai khnang yo ye gi ya sat yo ye gi dat nei benta ki yong I tanga karpa da to chwao chong ton I si sen yo laj ka sur yo laj upakla kam neu pli pai kadumbiang praktis umane hidang ni dang sakutไปสักจักหมอแต่ขณะนี้เราเด็ดบ่อยที่บ่ให้นี่บนกินล็อกกิวดาวันเสียทำมีกวันยรับลังอีกันนี่เซนแหละงาขุดลังไงกี่แหละต้นยากระบายห้ากระกดเนี่ยได้ว่ายินลังอีวรอต้นเซนดอ
Saya sen ulai justia. Saya sen ngaku ayo waro ini. Uya ongi. Hagakot. 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 Kublai Sibon Chia Jarngu. Kublai Sibon yung mawailat udah iwi kijingklam kiwa siyaw sok kijingklam kiwa ya ye ikat kam kapor bat ko pen kan mo ye la tau tebi wa upat ya kapor kanito kapor yang ke NPP tekawa ye la wo emi kani kejo kemensin ya kre lang wa kapati NPP dah kani kapor emi Sibon kiwa he kiwa emi ni ki MDC boni emi ni District President Matutol lang ini ki yong ke Manbele ki President Secretary bat kiubun kinong ilam ki Manbay bat kiubun ki Bituan ke jinsket madang cha kapor dang Sibun ki udang to ya bentalang ya kelam nei mau siau per ki ni ba kapor cha uri ki jislam ni ba oto la kasngiau te kam te udang ya yola dan ki Bituan ki por ta Kublai Sibon yung mawailat hay ni por kodani yung MLA wamaya yung kanikatahan kyong waman la Deputy Chief Minister mas siyaw bahalang iwi kajingkalam hapadi yung hay ni por kam kadak ko padi yung siyaw bahalang la hay joy por dayo kajing tap kati baru iwi kajingkalam. Ada TVO jiaro osna kelam wan tu kilot pul na kemarin tu. Sa win kre wan na de mereka mor ore lano kala dai. Tega mor kejimut tau yo bori kam tu. Pai bakala pai. Katu tau skinal go jem tamaswe tu kelam nong se penyuri kam ne. Tau ma. Te Kublai Sibon Tengam kelam Islam mana bang ada setengah pengaman ke sini berkau teri senong. Hanre kata tak dah teri di kelam lem hoi. Tak Kublai Sibon yo Presiden Umayyah yang ini udah dok yap, dok sedang ada ni kelimat. Dah saya du cok, dah saya radang tu. CMM dua iklam ayo le ni bah, mem du miru cok. Ni teh daw yang bilek melimpio na. Tak Kublai Sibon kam tam yo Deputy Chief Minister Umayyah tamu yang ini. Muduanin. Dan mun wakalah arjen ni met ngam wan cuk me tau masang peliang anu dosu maya ba ngau manu MLA wari mi mo seram. Karwa to dau ai esrap tam kliwi waro. Dan sekejap na itu udah ngamlang wama palahin kisah wadep te partir tu goleng yok imiu ini kamangune. Tenai te da ong diong perang ya to ke sinking ship na kemut goleng udah ngam lo cepok. Te yo pelabi Hakon tu si kyo nga, wala yo kongres mamla eri chawan chawan na ngai bay kongres bay te.
Tentu kita nu kalau mau lihat ngasau dan dawa kelol desngau wat dawa telak liu jan. Tak mau. Ngadong ayu hajwa ini yang ham kelam Muslim rahmi. Dat hai sab hawa jadi pak. Dan hadi yang trio peromaj gini. Dar tu wahai dengan sawi poin debiang lundu komplit baik berojai. Kampah lo kero, kampah laman kena wastad, kam tu song gerumut emnela kejong gasap. Tapi kalau ma vailat nada abah biar kai pura tang warok kam jumut sudah baik. Nada api. Kecil sekian. Mem song ke kongres wasi kena. Ongi kata gua bah. Hagi por yongkah. Tak kanin tu orang pergi kongres kau bahan demut ibia gua yap meni duk NPP ro am hini bia. Teman ni tahu there is a time for everything. There is a time for everything. Kadang kam te kini kondusiong atau rap man ke peli ku cai lam bakala ni tahu rap stress bagi ni ku hek ku kelam ni ro. Yo bayi. Ya kedi belum main sim kelam di. Kenar tiang tok man go kenuksa ye givitran kondusi tok mau. Kedupan job ngasotem. Kedi sikit tok de wan kan bas tok piulai kan bas keling-keling ka colai gerjan tia ka sigong i. Tok piulai. Ivi bom sao tu bagi kongres ka ni mano kam go tu go bos kam tayar de. Pai le bakalabi. Lani kamong kamu tu buru waktu dalam ICU tip de kamu nujia. De senong ke ICU mana cai lere. Miat de mian. Tak kat wakam ta ham sao tu bakalayongi. Kani tok kapor ko perkat di ko kelatia kelademi. Ukodo. Ya gitu ki perlok ki yang aku cong hagani kondusi yang aku MR so hajar bot ki mau tap canga. Ila mau wan itu hagani kenti tok ide job i warok na. Kamu mau la do ku ya chok ya daya pok ni citi ya warti ya ta. Ti pi le lem job kamu amperin le ya do ti am tok wangawo pi lokal melebi. Tomam tomo. Te pi tok pai pi ngai lam bakala pi ham ngai wongo. Lada piyo ba lam pi sekaluti ko che sa ba ngai wongo yo ulai uman kudu nong mestep ni kawi. Cuba la bakala jadi MP. Jauh nu poin mesti menggawi. Em gua orang ni tinggi. Saya boy one ke CAA, the boy one ke CAB. Tapi yang kami tu yang ke MP lebih baik jet dau meta umur di depan mereka nong. Entam na yang ni. Kalau kami jet dau itu log wakasor karpren yang orang chicken ten dedep. Pat kerkaman kamu ni ubijia hagi por udah dedep. Pat jangan uksa aku kiantam. O Prime Minister Wamburam. Oh GP na daw presiden ng BGP. The yogi kamu payung ke NPP government led government ng Meghalaya. Memdu set kandidat ongi ke sarkar ko krek bah datok ke poru krek langi. Tela ina kondusi ngam hoyo krek langi menunggu ke sarkar ko mayak yongi. Bon ko ong vivon change ngi kwa ke jingkela. Ke jingkelan rek kwa apply udah emian arten kwa bukula jal pu biang di vivoro. Do view kana bi ni you pun ni ro tak jeri yang bluar ngam la ya cha bi da pun kelagi da ke win ke dur pon apa ni keten la man mi kon pon iseng yonga jo yo bi nga sen na kala man ma ta karo kam ta sa bha ngai bongo yo pernai EME ke wi ke jingmut ko yo suk tam ko unik ba pa party ke party NBP ka iuna kong do to kipai ba to e bor pa e bakalabi iuna kong do kamari to pi kipai ba go mayag yung i to e bor ite to kamni ne the proof in rutligis nem jo yobu e cho e da pa party NBP hapo party NBP no timi si emi ke vi ke jingmut o chief minister o sarpreston o masau ba o ki kolik bro emi ke wi ke jimut tok wi cho ya daji emi por ya kier meji prai ngai mentai yang pita how could ongi will get take the right decision emi ke jok jimut jo yo bu ya kini he nganu he jo yo bu ya benyi prai ten ai teman ya kini kelami tahu yo kini he em juan tenai te dau kwa le pi pai ba mau ya kini he pi
mau sengau bikat ngam mem dene kekat ngaya lamba kelago kekat ngato ya lamba kelago kat wakam tau cembi hai por lekson kena ke jap jep lang ko ngato bos na bai tip tanga kurimi ko ya thabul tang at pai bi akada tang ko ngato cis pa bu sarana ini wadap dia hamudu mai ke last election kemudu mai kat kami kenyi ngau ma je CM ko arajar list pa wantu winong di long dengan asus pa sora abur nong te he ada kini kri katel kanau la khadis pa pos ke vi tong kala danga ulai diong hajan da tam da ka bur ku em ban ka chong ro ko vi kaya ka tu la danga be pi lo man kam tu ta ka ro kam ta am ka ku klam vorok no problem am ka ku pasau tu ite tang ka mo man himayan ni itu ni usim waksau chong ame kajimut chong api tipi ulai ku ti woto kondusi delele kamyap ko ke steady kamyap ko kadwa kam ta ngau ba yong i pa yo bi chwa bu kut de poi manu he ta gani to ga dak ko ukit kam tu ukit bu de ni kinti ga dawan tu he to wastat to sarong makat wa kalam lam sao thu thum penyu bai dang ane ta gani to ga dak ukit bu di kam ti thinyu pulai ka jek ga charu tomo to ngam kam sle mo ne ba diong tere ka daman ke singi chemi ta jani woro wa kwa e kulam lau he umburom yong i deputy chief minister we know ururong ba u maya tam may kondusi yonga usar pristun tun song to te kini surak ura yo bini ka highway ku tigis kain to uni to bos umalik yongka ngana driver ha perlu dimbuto umalik takad wakam te lele bakala binai te la menu he tang skim repair ham tim denga te dai ni geten kublai cibon boro Kublai Sibon yo Deputy Chief Minister wa MLA Mayau Yong I kamu tre de kelam yi Sibon ki waro bat kamu tre memu chimula Sibon kapor ne ewi ki benta ko kongsan tam ne ka benta Yong I waro tengah jajan di celo di dahili por jan hachwau yo klaman so Deputy Chief Minister Yong I tem kini ki kendo na katai na namdong I ki open snyau sok ye le penyo sok ye ui ki chat haperdi Yong I ni por hachwau kulamusar kiuna namdong I mo Shillong constituency ha ikong ang paring yatali kung nong yasay kung nong perka nawan Shillong ban yay penha lama kakot ngin ya kawe ban rat kong ya kijing was ngap kiktin kwen minuk sabab haleka badai tuyeng kali kawe Rangin tay ha sembol kakot ya jing evarong in kno kendriam unar uboy uwar upay kasi bayar
กันไทยมันเป็นอีจริงลงกาเวชักเพียรกระทงอีกมีกันตีต่อพินลงกุก EMP Yaitre ham yam han emi hewon ya Vietnam uwarin Yaitre uri kundam Yaitre ham yam han emi hewon ya Vietnam uwarin Yaitre uri kundam Justru da borseng Daki man chua long chua Underum chal beng Aka jerit kakinja Abdun det yong ilahi Yo iu mi perkai Nami si cha sepsi Kari ki brutikla Ha kakot Hoi 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 Ha kakot Kawan North constituency Seni cisin kubyang iapi Keng thai cemrang kuya kre deilang Constituency open ku caprang Kawan North constituency Seni cisin kubyang iapi Keng thai cemrang kuya kre deilang Constituency open ku caprang Daily isul kut iapi deilang Alekan thai wa cemrang Kikon kawan natyang constituency Sesur toya yen tuli Ba am ya artatin Ya ta sila duwan ihadin Yopo yope ka constituency Cirup cirup uya kre lang i Ha got long list NPP Long list NPP Long list NPP To kublai sibon ye kini kiwa. Pensiau bhai lang bagai ni kechat kyong ki. Tan e kublai kini we tap tilang i waro. To kublai sibon ye pi. Blau nang eu ye pi start itip. Udang ye cucu pi chat rap bah cucu. To hai ni pos siau kemen ni sacisin kamu ong nadu sedang. Kamu depan pau i WMU so wiu deputy chief minister umaya. Ye kini kedong kecnat kyong i ba prestun tensong. Tengis kau bawa sibun officer berpilak ban pelaj ya kapor jong pi ban ya don lang ban ngi ke ni kapor tengi pidiang sewa ya pi ha ke ni kapor da ke jingkemen ban ngi kerpar pi pin ai ke jingkren naga benta jong bailang ba ya don lang ha ke ni kapor takam kadak wo pidiang buram yosar kerpar i ye lang ya tap kti baru eu ke jingkelam pidiang i Tengai kublai sibun yau rang ba obayalam ya kan ke jelang ke public meeting ke jongi balong ru presiden jong ka blok NPP hang ni ngai kublai kerpang ya kan ke rang ba nadu jong imas ngau bah ibalong local MLA deputy CM jongi haka sorkar ya don lang iba wailat working president state working president jong ke parti iba in charge ya ke Jantia Hills barok away idon lang hang ni ikong santa i MLA jongi nang tay na sutunga kibalaya depan ai ya ke jingkren ke jipensyai hakamat jong pi ya don lang ru hang ni ki MDC na du UCM ki MDC barok ki EM barok
kiba ngamla asyuk banjer kerteng, ai koblai kerpang ru yai mbak hima sang pliang, spokesperson jong ke parti ke jongi, hangte hapo ka state ke jongi, ngai koblai kerpang ya kini kinongkit kam jong ke district hangne hapo West Jantia Hills. U presiden rengkat berkat tim jong u barok bat kumju ia pi kilong keme kilong kepam ki khun samla be kabangapan map na pi kinong syong yeu ki bapli pilai wit ngai mat kayadi kathit kala kham thut menta ka janmit na kata kadaw ngan tiplut. Kabahakan no ko jaka na iting imat aja ka man ibleiru. Haga jaka ban ong how blei try kenrat nong tau ki ong how pra. Tengap tip kejing ong kumta tip kabada ong hok ne kaba ong pop nem nang patai su. Kasit ka kluy day tang na katakadaw. Pitip balay. Marngi ki parti ki barim. Kibladon aduk mensua piong ke UDP ke HSBTP piong ke Kongres piong ke BJP piong ke NPP kiwai ki parti kadai ke political party ke compare habangi kendu ya kene batmai kane ke political party ke bayalam iba arden basau moy habikile canvas election claim agenda pijus ngap hanem judon ka agenda ka bakiwan hakmat jong kipatba kalong deitang mangi ubahok just go tenat just go skuin deitang mangi ubahok baro tu bapop sudah house ngubha lele te pim long su pitip kiong komno utei de ubatu borus pa hana utei de ubatu lene katai kade batu yeki baduk pada hey pikir de kinong tu kebae de kata kabamut banduk rumlong banrus pa rumlong kabalong de tang uprak kata kade kijing te kabangamut ban ong hang ni kalong to ya pikir bha mapi kipat ba nong tebut namar uno kano kabriu lani kano ke parti lani kano ke seng lani kano ke seng niam ke seng balang kar parok kat badai kiba ong badai tang mangi kiba hok kalalai lepah lalai lepah bat kiyalap ia kan bas election baro ki political parties ki basneu sudah ya umodi rumlong hi ya kesonia rumlong hi you Preston rumlong hi you Conrad rumlong hi mano balong
hanalong tangupra. Tengah ngasukur ngakli nganu tuak epi. Tenaka takadaw ka kluj kanika election. Kajing shit kajing kluj kalong palat. Balay nakishis pangut kibriyo nga imat si pangut kingay. Kumya kata ka jajing long kingay. Ngaptip ka jaj benriyo jong ikabalong kumno. Habiyo sngau kato kajing keren jong kini kinong yalam jong kini ke parti. Habaki kita madyong haduk kinong yalam niam. Hana kinong yalam niam don hana kiba ikiat. Perkat pingum kata ka jaj Kebelas ngau sang, kebelas ngau ma tapi. Kira orang ba lebih don hang ni kibakit kam balang, kibakit kam diam. Ngan keli ya pikawai ka ke bapis ngau. Lada syak keno hadokan ni ka kajing ngau jong pi. Lada pis ngau baka jing keren jong ki kabalai. Mendon kam banyatai nia. Kat kendai terik jelang tep sekakot. Tang kata alamian. Kat kendai terik naik keren. Namar pikan naik keren nang ibu nia. Bapin pensai ru kini kibreu mulai. Namar kini kibreu belum siteng klik. Baca gitu kibreu kibanget ya kiro kamang pisutui. Hakawai ke jingalang adang ya tu kanas pangkawai ke jingjia. Kaba ngakan mau sa hakata kapor ngampat day ubajuan sa ko politics. How kat kendai spa kendai pekendai ngandang terih kam sorkar. Pitip kay kabajia. Mi kinong kenhun yalap niam kabam sutu tau syu. Kam tamme poi hau December. Namara kat baje siteng med jong kalai pawai terik ukat kendai spa kendai pekendai ngihap ban pediang. Ya utau hajar. Habaong hajar snem kadeka eke bekampela. Mi kinong yalap niam giong. Pechani. Shua begin pediang ya usnem hajar. Tongin ya delut ya kijing don jing emberok. Tongin ni leit sa no syatai serut nong mdai shuish nong. Bangin pen kentang ngin pen ko yalade kenang ba. Maria poi ka kat baje siminit ngin ya keu imno sebeneng. Kata. Ngin ya keu imno sebeneng. Kabangangas ko sunay pila ban mudur kikon ki bisis nem kikon ki benriu benai ki alam syatai saklau ya song ya sa hangta ki siap long jia seng bet pramaki anadep nang tak ya delut kat ya kejing don kejing em jongki kai kebajia menta deus nem hajar posau kabamut posau nem klempat lele. Kita kikon ki bapli mentakila samla. Pila ban medur. Kikon bapli mentakila samla. Ki keme ki kepahana ban shon ya ki ipik rumlong. Ban le adhar rumlong. Ka kaurosyon lo hana umlong. Ngaptip sani sa pidon don kum kata kajat. Oh don. Habadon don kam keren ngalaya sutu dah. Teka kabajia kabangamot banong ya pi hakabakado. Ong katakakon kabaladap arpo saus nem. Ko may ko pa balay ngiduk katni. Jubab siya mensem kikme kikpa ha katakambit bakali kakon samla. Nabar banlay school kim siya. Banlay kelas A, kelas B biang lo umlong syu. Laat pusaus nem kerta. Ken mapi. Komei ko pa. Balay te bangindok. Ong kikimi kikipa. Kokon bait. Ngila siya yalam bakla. Ban uta unong yalap mentau lajak. Kiong ipersyang manlaluan melap syu.
Namari ka bay keneu ka bay siap ka ba ngila dep de barokoj ulum hakacan kersya. Ura lut uta. Kata dei ka jingjia ka besisya. Menta dadap arpau saus nem. Mi sakawe ka ni ka sengga banga i kumbakasma kumta. Yos gawam. Kabasma kumta daya pikir. Bat gaiteng bagakta nengkong yiki konsamla. Bat kakta ru yiki long kemi. Hai kerteng ba it palat ia kejat benriu. Hi. Dekata ngau ngi pika ba ima. Kata de ka ba ima. De nagrada ngau pika shit ka kluj kane ka election MP. Kidon ki kun samla ki boong. Ani menta telah mi uwok yang nong ba. Hanaus en tirot sing. Haka kerteng jong upra. Anda yawat ya keji sisa. Watang si tengen si rempat yakot. Nga persyang man keli tapi baya song shit kane. Kidong kersan jong pra ngakeli yaki ni pide le si tom madu karang ni namar pi ban pertahu pra siu pra ru kerendang kasete nga balai alam election pelat metal aset kerendang kilai syat na kawi ka jeka siu ha upra si ha upra ngong ka eken bapio nang no ken pio kabor met kabor perkat bapila hadukan ni siteng meru to lek kawang mau to, lek yesok bereu to, ani kabor ke bapela tapi, kade kabor ke bapela kan ni, ngong kum note, ki ong be ba ya kejaj benriu, ni ngong ngatap kli, pi jaj benriu de benlek kum ni se, ani de ban keren ben se ye kilong keme bapli, ani de se ban kawang mau ye kilong keme bapli. Kata se peleng ba ijaj benriu. Hakakor khasi jongi khamtame tangban keren khor malu malai kilong kemi sigi kentei ngihap perkhat dak hajar sen. Dei nam dei. Da ka hajar sen. Henrei kini kamdon kum kata. Tengah hapi bapin jubab. Ya jubab marwe. Penpriang ya kan ka kubor. Namar banga isir kei.
ya kan ka kubor. Namar banga isir kay. Ma presto no mas ngobah yang ilik di siya ngobah yang ili yabam parti pok jelam jong Konrad Samau chief minister ngiyong tong ini alumno tang mangiru hang niya mikla yaki seng bahalang barok nginya syong nginya perkat nginya lum nginya lang barha bekadu andang ilay kendo ngilay rai biang say sisin pad ba u Konrad sama un national president bat ru ubadai u chief minister unbu appointment biang syate sedalhi ban yalam lut ye kini kiseng bahalang baro nadu nagaru kasi bat jantia tingilay lech sedalhi ngane thu kabelengkot lengkot anilay lech sedalhi ngilay kendu ya jaj bapilawan sasisin pat rengkat bat kini kikon samla kiseng balang gi baper bapi persya ya kane ki CAB kawai kabangan ai kekular uong wa Amit Syah bat kata kelong ya kame kalaya ngin pelai na kajing trekam ka CAB kata kade kekular ngakan mau kiseng balang ngiyami nang ta da kabapu samarki bad hadin katukan ni tayo lawan ra hapo parlemen an lawan ra hapo parlemen kipen mi isu menta namar baka MP jong ka NPP hakatu kapor de tang kakong agatha kakaong nga support iya kanika bill namar kaat namar ba kasorkar India kalaai hakata kalain kabakado jong kata kabil kabaong bakane ka CAA kan om trekam ha ka 6 schedule area namar ka Meghala kadon lightly ki district council kata kadai kakubor kabanga kwaban ong yapi kia condemn ya kabapli ka MP jongka sorkar pimudur mapi bandai balik de kiwe pat ki parti kata kupor bandai balik ke kongres bandai balik de kiwe pat ki parti kata kupor bandai balik ke kongres
UMDC jong kasai pung konsensi obala sngau dei banjon batngi kublai sibon mai bor tong ni tre sitom lang kom kari jante Hillsborough way sngau bahaya tre sitom lang bangin yo ya kejing dop kabadon burom bat bangin la shu banang syakri kambaha ya kari kasi jantia bat kumjuru ya kamekalahi barok away kublai ya pi sihajaru ta kublai sibun sar ya ki kentin ki jongpi daman saket ki kentin ki wa pen kemen bat ki penhun ye waro kamu pailang UM hakani ka yaw heni por kublai ya pi waro kini kinong mikmat ki wada kelam waro ki wada sembenta ki kwa deu ko petuj waro ki wada lang heni kinong yelam yang ke parti waro QDM ya pi ki pajba waro bat kinong chong yaw kinong wan yaw da yuman darap thot kajak andai kerpa di pi am siau per ni ba katu da poi so kut yang kani ka jingelang kyong e da e wo brai kan rat ya lam ye wo mi dei ni rengkat wo kini ki jing penche ku di os nyai bat man da poi so yung chasem u kan moi thej wo ka khat khande terek to ka sngi ko penembura misaji sin ya ke state ko maya kyong i dewi mi i dewi jinglang jing start wanra ke roy ka par hagini ki snem ki wadawan ta penwaya kan ki jingelang saji sin ukot ya pi do ya yen langi ba ya kebai langi ha ka jo dan ka sor ha ka kot ha ka kot ha ka kot ha ka kot kublai sibun ke jingelang dawai ko